Bliži se trenutak koji svi čekamo. Sve je ovo bilo moguće zbog tebe. Hvala ti, Snobe. Za par trenutaka saznaćemo rezultate međunarodnog natjecanja. Željeli bismo istaknuti preciznost grupe Fast Wheels. Pohvalit ćemo tehniku i individualnost grupe Power and Speed. I na kraju, istaknuli bismo originalnost i neumornu energiju Jump and Rollera. I evo nas, došao je trenutak. Najiščekivaniji trenutak. Pobjednička ekipa međunarodnog natjecanja je... Pobjednička ekipa međunarodnog natjecanja je... Ekipa Jump and Roll!